clear tu le ngai thatu te ninga ni chibai le vek ule nisa nama inke result mak tak tak mai kan han ti ang chi te po athleng nual maya chung atang chon bul kan tran anga chung ba ka football Thu Leng te po ngai nom tak thlir ngai thla kho tur aum le boka chung te chu tumdang ang bokin thira ngai thla kho na in nei le donang o soita kangin abul tran nan chuan nisana EFL Cup second round in khela tang in bul tran don ta ila be selo tak mai amaka mak tak mai thil athlenga United team chu English 4th Division Club Grimsby Town chon anpe thlakhau mai he in khela hian in khel ma kha chon United team hi all sam taka chak tura ngai an ni ya an chak lo dan hi comeback te po an lan tira penalty peta avan doi zoka an tang le ta thau ane Grimsby Stadium in khela hian mol nei tu team heng goal shot trum som an nei ya United heng goal shot trum som ni pariat nei ve thong hen atira amaka makte kan hanwar vakha warna chen tur te po om thei om me kan riat thiam nan chon han soi le tamai mai ila United team khel na hi England top football kan ti inel la lian ber Premier League ka khel mek an ni ya chuba ka Premier League ka hen nu ma nei thaber te zingami an ni bok an ma chong Grimsby Town hi 4th Division club kan han ti khanin kan chut thiam dan tur chonin English Premier League noi chia hian championship auma championship noi le chia English League 1 omen chumi noi le chuan English League 2 anum le ya chumia khel mek chu tuna an ne lo team hi an dita ani chu inkhel bul an trana atira train United team hian han nor view ma se an nor lo tero an tuara minute somni patni na Barnson dinglam sir tanga ball aron vorlu chu Verman chung gola aron chui lut zau maya Andre Onana achesual te po kan ti thayang chu engula khar tok lo niin alanga gol thatak ero ani thau kan ti thayang minute somthumna Onana bok achesual leya corner atanga ball ron kal chu Andre Onana hian next suak mai thei turangai ani la yen a nek thel zau maya hemi ball per phei hi Grimsby tan Warren John har salutuk lovin achui luta Grimsby bai selo zok 4th Division club hian Sydney Fine United team laka hian ma an thruai ta der anne hemi no hian Grimsby lam heng goal an khung bel leya amai ro chu offside ta pomsak an ni talo anne anno replay a endana ero offside chelo ni in alanga video assistant referee man ani velo awangin United an him shram te po ati thei ome second half United team hian natakin an norlet ngala hun trapo in siam no len minute som sari pangana goal kan muta United tang ko be mai no siam sak atangin Brian Embeu mo chang goal class z mai cool z mai aron chui luta goal ni goal khat ani zui bok hemi no ero goal dang alu belle mai lava hun top ma shet minute som riat pakwana Mason Mount siam sak atrain Harry Maguire chon chiang z mai yen ansipur su zona goal ni turin aron tau luta goal ni veve ani zui bok hemi nu hian penalty ma achak zok zon ani ya Grimsby Town team tan hian Keiba Barnes Stanton Brown Janet Turi Sonley Corey Warren Pimle Kabiel Baka Barnes ten penalty hi an chui luta an player zinga odor jonin achui lut lo thung goal som pahni an chui zinga som pakhat chu Onana hian adang man lo tinane chu United team lama hem Bruno Fernandes Brian Embeumo Mason Mount Diego Dalot Joshua Zirkzee Kobe Mainoo Harry Maguire Matthias Delit Benjamin Sesko Maibaka Andre Onana le Bruno Fernandes ten an chui luta Bruno Fernandes kan soinon le chan hi chu a chuinon le tina ani chu heti la hian an striker Matthews Kunha mai baka Brian Embeumo te chun an thel thunga Embeumo hian a penalty voi ni chuina hian a chui lut lova Grimsby 4th Division club hian penalty peta goal som pani goal som pakhatin United team hi an neya United pet la tu an ni zuita anne
Tihiang Grimsby hian next round anin pet ka ya United team lam ero second round paltlang lavin innel na hi anmang tha thung. Inkhel danga Brighton chun Oxford City chu seruk fai nei next round anin pet ka ya anni ba ka in Fulham chun Bristol City chu Sydney fai nei next round anin pet ka ve boka Everton chun Sydney fai Mansfield Town nei next round anin pet ka zui ve bok. German Cup lama lu chho vele tadai ila nisa lama first round inkhel munam taka Hurricane a che that zana hian next round anin pet ka ya Bayern Munich hian Anking pui wahan chu goal thum goal niin an ne inkhel munam taka hian mol nei tu wahan hian goal sat tum ruk an nei ya mikhwal tim bayan hian goal sat tum somni pani nei thungen awa nei zo ka po an tang ta an ne inkhel munam taka hian soita kangin atir train bayan an hlo om zok ngala minute som parukna penalty lo chuakin penalty hi an thiam pui pa Hurricane chon chuilu tin sikhat fain ma an hruai hemi nu hian first half a goal dang alu bel zui lova second half an tran chau 10 minutes som nga pakhat na olise chon bayan tan an goal ni na aron khung le olsam takin an sakdo ni te point alang man mase minute som rukpali na maya siam sak atrain kaya chuan wahan team tan an sipur aron su thena game borok atang zui le minute som sarina ansipur su zo tange nge yin kaya chon ansipur su zo na goal aron khunga goal ni ve ani zui bok minute som sari parungna bayan hen hun tha an neya penalty an hlo chuak mase maktak main Hurricane chon achui lu tlat lo maya mol nei tu team borok athangal le mase minute som ko palina Hurricane hen a penalty chui lo lo ron in recover le na turin stani se cha siam sak atangin goal poi mobik aron khunga goal thum goal niat ne na changen Hurricane na goal ni khung mang hian next round anin pet kai zuita anne UEFA Champions League playoff inkhel result pakhat lama lut vele ta ila nizana inkhel munom takle borok tang taka Portuguese League club Benfica le Turkish club Fenerbahce te in matchona Benfica lam awa nei zo ka antranga Mourinho wa naw te hian Europa League an khel angai don ta nizana in khela hen mol nei tu Benfica hian goal shot tum so panga an nei ya Fenerbahce hian goal shot tum ruk nei yin targeta so thi tum khatma an nei lova achak phu jok an chak kan ti thayang chu in khel bul antrana atira train Benfica lam an hlo om zo ka Fenerbahce team hian ti thei an nei lo emoti mai tur anne Mourinho wa naw te hian defensive game po poi an ti lem lova chu an tuar deuh te po kan ti thei hi lang chu first half a goal alu don lo emoti no minute som thum panga na Benfica team tan kerem chon ma an hroina goal aron khunga hemi nu hian team pahni te innor ton le view ma se first half mai ba ka second half a po goal dang alu bel zui talava Benfica lam hian sikhat faya ne na changin next round anin pet kai zui ta anne inkhel danga club Bruton Rangers su seruk fai ngota ne next round anin pet ka ya aggregate goal ko goal khat anne heng ba kain Copenhagen chon Basel chu goal ni fain an neya aggregate goal thum goal khata ne na changin UEFA Champions League stage khel turin anin pet kai ve bok inkhel result lam chu kal santa ila football thulenga lut chho donang o tun trum chu Liverpool team forward Rio Engu Moha tanghen bul tran don ta ila Engu Moha chuan footballer zinga angai san ber aron soi Engu Moha chon tun din huna hian player tha tak tak chu omma se kami ngai san ber chu Lionel Messi kha ani kha ka enton ber ani thin bok ka khel dan te hi han enta ula Lionel Messi po amel in muve thei nge hin karing bok tun din huna chon ani hi khovela thaber ani hian motivation tam tak phurna thar tam tak min pe thina chu wang chuan Lionel Messi hi player ro puile thaber te zingami ani ang po hi ni ve ngei katum tin Engu Moha chuan asoi Manchester United midfielder Kobe Mainu point thu thar ani hi achuak ngei don a ang ta le Kobe Mainu chon United team a thian hnai tak hnena transfer kongka ain khar ma ngein acho tur thu ashril niin alanga
hemi chungchang hi aron leak out zau ta ani kobi mai nu hian season kalme ka khelna mun achang tam lo khop maya khelna mun chan tam adu ni chuan Bruno Fernandes AL angai tur thuriu ben amorim point alo soito hemi wang hian Bruno Fernandes an elai chuanin a khel phak na tur tlap azong don ta niin alanga ama soi ange hianin transfer kongka inkhar mangein ani hi achua arinom Chelsea lampoint an player senglu base na sang tak neya an senglu kan te thayang chu aron Anselmi no chu an chu tir vele tange ngeya nizan lama khan Borussia Dortmund chuan season khat chunga tan lo na an ho thu puangin angeta senglu theina dan awm don lo anne awm ziat chu Chelsea team hian ani hi an la du renga amai ro chu khelna mun achan tam don lo awangin a khel tam theina tur tlap zong turin an tia Borussia Dortmund lam hi apan ta tina ani ber chu Chelsea team a hian alet le anga mitang kai te po alani ngei arinom Dortmund hian lonin ho ma se midang anglo takin angeta senglu theina dan awm lo tinani Newcastle United striker Alexander Isak point thuthar anei chun zom zela Alexander Isak chuan Newcastle United in an chuatir lo ani chuan voi khatma hetlap tan hin inlan atum to lo thu asoi chiang ta Newcastle United hian ko zui po ni se ani hi hetlap tan hin inlan atum to lo tinani chu Newcastle United lampo hian ama seng Newcastle United po hin ama thak tu tur anjong chho tran towa Dusan Vlahovic nen po soizom an hlo hle ani hetiang ani ta ga chuan Alexander Isak hi transfer kongka inkhar mange hin hetlap hian an chuatir arin oma Liverpool tima kan mu nge arinom chho tran to ani Tottenham Hotspur lampoint thuthar an neya Fabrizio Romano atarlan danin Darkar somni pali chungin Anton Semenyo chu senglu antum tur thu an choi Semenyo hi country tangkhanin Liverpool le Bournemouth te aning khel trumpo khan a hmu nom emema goal ni akhung hial ane hemi wang hianin du tu anga khop maya season liam ta pon ache that ema wangin du tu alonga to khop mai tundin muna Thomas Frank en Colmek Tottenham Hotspur lam chan senglu antum thu an soi vele ta Semenyo hian tlap dang thazok azom nge arinom Real Madrid lampoint thuthar an neya antlar hnung lam thuam chak an tumna konga Dayot Upamecano chu senglu an hrelo thu an soi vele tatlat maya Upamecano hian tundin hmuna bayana hian season kalmek dai chau contract anei towa hemi a contract ato phuna Real Madrid hian free transfer a senglu an tum don anne Upamecano hi tundin hmuna bayan lampo hian shral an poiti lo thu an soi towa Mase Real Madrid lam hi an cheskiu thin khop maya transfer kongka in home ka hian senglu antum don lova season kalmek ato phuna manchoi lovin ani hi senglu antum don ta anne football pandit na thokmek Premier League ka tepo lo inlan to thin Dennis Simpson point thuthar aron neya Dennis Simpson chun Arsenal team tang kumin be ka Premier League no moi choi a harsat arin thu asoi Dennis Simpson football pandit na thokmek chuan tundin muna Arsenal team hit setak an ni to lova an thatok to emem anne Premier League choi thei turin anni hi an thatok tin kan lo sei fo towa chuti rualin thatok lo nala hi anlanga emema antlar malama Gabriel Martinelli alatlan ngot thin te hi chu champion quality nia keichon kangai chialo anne Martinelli hi achia chu katilova champion theina tur khopin season tluana mana chung quality aneilo ni maya kangai player thatak ero aninge ye chu mai pelama Arsenal team hian harsatna engemaw zat chu anlan na ya hliamin atlak bok ve reng boka chumi thlak theitu tur chu mi thatak hi anom lo ve bokin kashia tundin muna bukayo saka le Martin Odegaard te anin hliam meka anni ron thlak tu tur thatak champion pui theina tur khopi anom lo anne chu wang chun Arsenal team tang kumin bek thi champion no moi choi alhar sain karing ti hian Dennis Simpson chuan asoi Inter Miami trantu te tan po thulo mam hria tur awm ta
nizan lamahan Inter Miami assistant coach Javier Morales son thuthar aron neya Lionel Messi chu Orlando City nen League Cup semi-final a anin machon huna a in lan thei to tur thu aron soi Lionel Messi heliam wangin a chol meka quarter final a po a in lan to lo anni hemi wangin ama tran tu tele ama muchak te an lom lo ang reng khop maya an lom na thlen thei tur hianin semi-final a Orlando City an machon huna ero Messi hi a in lan thei tur thu an ron ti chiang ta anni Inter Miami assistant coach in hetianga aron soita ka chuan Lionel Messi semi-final a chun kan mu arinom ta hle Barcelona lampoin an forward Fermin Lopez chu chuatir an phal mai thei ni in ni jang khan an ron tar langa hemi chungchang hi news rin tlak tak te chun ron tar langin Fermin Lopez mana Barca hian Euro makta doi samsari vel an phut ni in alanga Chelsea lamin amana tana pau million somnga an the chuat chu an hnol ri thu an soi Chelsea lam hian in Fermin Lopez se tun nai chawa khan an dor thu kan ron tar lang towa indor na po hi an local pui tak tak a ang hle ma se an dor na ma sa ero Barca lam hian an hnol ta a ang khop maya Fermin Lopez si an chuatir don ani chuan atlem bera Euro makta doi samsari tal an phut ta anni Chelsea lampo an chechak lo ang reng khop maya Xavi Simon senglo an tumna konga ma an lak chak lo chu an tuar thut mai thei ni hin alangta nizan lama khan Xavi Simon hi Tottenham Hotspur lam chon senglo an poi ti lo thu le Chelsea team chu hijack an poi ti lo thu an ron soi tatlat mai kan hriat tlan ang khan Chelsea lam hian Xavi Simon hi mimalin remna an lo nei pui towa amai ro chu aman chungchang atlap pahni te an line dor hlo tling thei lo anne news trend kha chon tungkar chung hian Chelsea hian engkim anti-fel don ni in an soya ma se chutiang an soi kara Tottenham Hotspur lam hi an ron lang vele ta zok anne Chelsea team le Tottenham te hian ani hi senglo an tumta tinani chu Liverpool chuasana Real Madrid zomta Trent Alexander-Arnold chu alung oilo chho tran der ni in alanga hei hi achan ber chu khelna hmun achang tam don lo nia a hriat wang anne themi wang hen chuapo apoi ti lo ni te poi news thren kha chun an tar lang a chua ero arinom lo Real Madrid hian tun din hmuna an defender poimo Dani Carvajal chu aron comeback to awangin Trent Alexander-Arnold hi an game nong bera po first 11 achang to lova Carvajal hi Adam chiang ani phei chuanin Arnold tan hian hmun om lo tu rangai anne hemi wang Real Madrid azom chu ain chhir chho tran to ni hin antar langa ahmalam hun hi achiang lo chho tran to ni te point antar lang le to anne United team in tun haya khan Randall Colomwani chu andor ve khau maya Euro makta doi samrukin Paris Saint-Germain nena deal na anlo the lut a ang hle Mase umwani hian United team chu a hnola Juventus team bak som tum anei lo thuin alo hnol Colomwani hi ni zana ma khan Juve lam hian inrem na ingkim an nei pui thei trep ni hin antar langa Juve lam hin kan mu arinom ta hle Tottenham Hotspur lam po midang hijack konga malak antum chho char maya ni zana ma khan Chelsea na senglo tuma an hel na sat mai Morgan Rogers senglo turin sum chu an nei tok thu an soi ni hin antar lang Tottenham Hotspur lam hian mithar senglo tumin thei top an chhuwa mek zela James Madison in hliam wangin mithar an mamo na po asang hle hemi tan hian Morgan Rogers si an du ber te zingami ania senglo nge an tum thu an soita anne season liam ta Aston Villa goal som thumlu zinga inrol vek thei Morgan Rogers hian tun din hmuna du tu anga khop maya khoilam nge apanang tipo inrin thiam harsa to tak anne Manchester United lampoin mithar antler lai lam lualum tur senglu antum chho zela Real Madrid team in senglu tuma an hel mek Adam Wharton chu senglu an hrelo thuni jang khan an ron soi vele tatlat mai United hian Carlos Baleba le Hulman te po senglu an lo tum towa an hlo tling thei chi alo anne hemi wang hen Crystal Palace midfielder Thazet mai
Real Madrid lampoin senglo tuma an hel mek Adam Wharton lam hi an hoi vele ta ni hin alanga Wharton hian chu adu thu te po alo sei tawa United lama hin kan hmu thut arinom chuti Roland Real Madrid hian an dor ve mek boka United aichon Real Madrid athan arinom ni te point news train khat chon an tar lang nge Liverpool lampoin thu thar an neya antar malam thuam chak an tumna konga Michael Olise chu Bayern train senglu antum thu puan ania transfer kongka inhong meka ero senglu antum lova season thar lo tur lama Olise lam hi an hoi tur thu an soi team tokin atarlan danin Liverpool hian Mohamed Salah thlak tu tur an zong chhona sato khop maya Mohamed Salah hi an du to lo ti na ni lovin season kalmek ato phuna Saudi Pro League lampan atum thu alo sei foi towa hemi wang hian athlak tu tur an zong chho tran to ane chumi tan chon Michael Olise hi anmit atlung ta hle niin alangta Real Madrid lampoin United atrain kobi mainu chu senglu an shelo thu an soinin ESPN chon antar langa kumsom ni mi senglu tur hen United ne na deal na po thelu antum thu an soi Kobi mainu hian du tu anei show ang reng khop maya Chelsea le Tottenham Hotspur mai ba ka Atletico Madrid te point an du thu an lo soi towa Real Madrid lampoin ani hi senglu an shelo thu an soi ta ane Kobi mainu hi sing choiro ahar don lava United team hian chhor antum lutuk to lava chu mai pelama ani ngei po heng kan soi ta kang khan atrian nai tak ne na United a cho san tur thu alo soi zau towa United team cho sanin La Liga lamahin kan hmu thut te po arinom Fabrizio Romano atarlan danin Santiago Jimenez point AC Milan chu a cho san lo tur thu ati chiang ta nizana mahan agent Rafaela chuan Santiago Jimenez in AC Milan cho san lavin ala khel reng tur thu asoi tu naya Santiago hian borok anei tam ang reng khop maya hetlap hi a cho san du ni te point home aleng Premier League lam tlap tenen po saizom anlo khop maya ma se agent in ron ti chiang ta yen Santiago Jimenez sian AC Milan hi a cho san don talo ani German club Bayern Munich point thu thar an neya Jackson chu an dor ngei thu an soita niin alanga tin mimalin rem na po an nei fel tak thu ni jang khan mirror chuan an tar lang Jackson hi Chelsea lam chon an mat chopa atel lo thu an lo soi towa a khel phak na tur club zong tur te point an lo shil to English Premier League club engemaw zat tenen soizom an lo man khop maya ma se German lama Bayern Munich ani hi kan hmuzok don ta a ang hle Real Madrid midfielder Denis Ceballos point club thar anei don ti a chiang ta Real Madrid ma chopa tel to lo hi Marcel John an senglu tur thu an soi Marcel hian midfielder thar an mamo khop maya an captain Rabiot chu a chho tur thu an ti chiang to wa hemi wangin ama thlak tu tur po an zong chhona sa hle chumi tan chon Real Madrid ta khelna mun chang to lo Denis Ceballos si senglo antum don ta ani inrem na po an nei tlon tling to wa tu na tang rei lo te a an senglo arinom Liverpool legend Jamie Carragher point thu thar aron neya Liverpool team chu an champion no moi hum him turin an ngin thu asoi Carragher chuan he team hi an tha ma chuti rolin thatok lo na po tam tak an nei ani chung ho te chu han soidon ta ila abul tran nan chon Mohamed Salah hi ani Salah hi player ro pui tak le thatak chu nima se season bul kumin big atran dan hi athalo ma chu wang chuan in kumdanga mas chu wang chang kumdanga mo Salah kan mu ang thin kha ani hen kan mu tam lu tuk to lovin ka shria chu ba ka chang kona te hi boina bul pakhat chu ani ya ril ro phir takin ani hi au me ka achwa don le don lo chungchanga aboi anne chutiang player chu hetla phian ala chhor renga chu an boina pakhat chu ani boke Milos Kerkez si boina chu ani tel boka helai tlapa hianin ala runin siam tha thei me ulo anne bormo ta han player ro pui tak ani nge ya hetlapa ero tun din muna chun atal boi hle heng ho te hi anin siam rem vat lo chuan Liverpool team hin an champion no moi hi
hum him lovin midang hne na anpek mai a hlo hle tin karagar chuan asoi Wayne Rooney point tu hnaya han thu thar aron neya Sir Alex Ferguson en anin shon chungchanga anzona achang Sir Alex Ferguson an United team ain kol lai khan first half an che that lovin second half an ron che thata thin emma hemi chungchang hi Rooney chu zo ani Wayne Rooney chuan thil thleng chu soi chi ani lova kha kha chu publica han soi hoi chi ani lem lo ani half time kan interview chungchang te chu han soi do ni la soi tur tam tak awm nge yang chu Sir Alex Ferguson khan first half khan ingangin nge min ti thin hi thil soi thiang lo ani ya amai ro chu second half thataka kan ronin lana chaklo kan hlau em kha chuan thil enge moza chu ati chiangin karinga in hria thiam thei chen te po chu ta tang chun awm nge yang ti hin asoi Chelsea lampoin Alejandro Garnacho chu anseng nu don ti ni jang khan Fabrizio Romano chun aron tar lang ta United le Chelsea te hi Garnacho man chung changa pau million somthum panga tanga somli velin anin rem thei don ta ni hin alanga Fabrizio Romano hetianga atarlan ta ka chuan ingkim achiang ta tinani chu Fabrizio Romano hian here we go soon aron ti towa tuna tanga rei lo te anin rem don tinani ber chu Garnacho hi United tan khel to lovin Chelsea lama kan mudon ta ani Vinicius Junior po Saudi Pro League lama kan muthut arinom ta khop maya niza nama khan Spanish News 10 antarlan danin Vinicius Junior hi Real Madrid lamchon kumnga chunga Euro makta doi zavel hlo turin inrem na siampui antuma Vinicius Junior hian ansom na hi anol ta ani Vinicius Junior hi tundin muna Real Madrid lam heng contract har ze pui tumin thei top an chua mek zela an hlo tling thei me ulo ani chu mai pialama Mbappe hlo angzat a phut po anti hlo tlin sak thei lova Vini hian hetlapi a chua san thut te po arinom Sergio Busquets point ni jang khan thu thar aron neya Ballon d'Or kumin bi ka dong tura arin le abai sei chu aron soi Sergio Busquets chuan tundin muna hian he choi moina don pui thahnem tak anom nge ya amai ro chu ka ngai dan hi huai tak le tlang takin soita ila Ousmane Dembele aya don phu anom lo ani Barcelona tana khel to kaloni thina chu wangchon hetlap tana khel mek te ka du sak bik chuang lova lai tak le ani na ang taka thil thler chuan Ousmane Dembele aya don phu tu ma anom lo ani hei hi thil chiang ani ya Ousmane Dembele hian adongang ti hi za azain ka chiang ani ti hin Sergio Busquets chuan asoi Poland striker Robert Lewandowski point thu thar aneya nizana mahan Robert Lewandowski hi Saudi Pro League lamchon ansom thu puang hin Saudi lam atang hian lewi hian club pani train somna ahmu thu tarlan ani Robert Lewandowski hi tundin mona Barca lama hian mun achang tamlu tuk to lo mai theya hemi wangin achua thut te po arinom Saudi Pro League lam hian thom anron nei ve sek boka lewi hi Saudi Pro League ka kan la mu nge te po arinom chho tran ta hle ole hate chin hatun tumatan chon ni tamai se thlir tu te ka channel min ngai lut sak thina in chunga lom thu ka soi tak meu ane like share le subscribe lo ma han tan min han lak pui le ta ula thungai nom tak te nen kanin mu chho le zel do ne